O te toi o wholofa pa whaatalo whatu Samoa I lau whaafwhakamaua ma whaasausonga le vanga o le awhiawhi. E na wate le titi lavari tūla e lima I le taimia mantou I au te roi ni usila nei o le tau au au na le nei o Asiata Pio Vaoliko le fo wa se mai lunga o le tātou porukalame. Ia e tau tua ma au na mo oe Samoa le aturu pele I le loto le nganga ma le whaamoe moe I le nei fo I taimia o le awhiawhi. Aso se furu ma le valu le nei o le masina o me ko fio lai. Pei o le masau o le riko pale alu o le tātou masina maso le ua iai. O le masina o me lua afe lua se fulu ma lua. Mātango o fie le tau ia mātou I au kilani nei. Tau to uru vāvāna I wanga. Ia e au ngā fo I whaasusu ai le lau ele ele. E iai fo I me ola ma minerale. Me se fo I o la au le vau matua. Ia ma le mutia le fonga ele o loo mo o mia le whaasusu ina. Iyo. Ka kia o ele te musu e te maalili tele I le timu. Ia o lo iei fo I lantou o lo mai se fo o nisi o paneta o lo lantou mo o mia le timu le nei taimi. O foro vatu Asiata ma le proklame ia te o tau. Tautai e ma le malo tautai e ma le Bluwave. Whaiva o sio tātou o tiru. O amai o ele nei taimi. Iyo e. O ele te whaafonga mai. O ele te whaalongolongo mai, te sila mai, sa e whainga luenga. Por mele iei kākou I oi. Ai, awa fo ilale vai taule nei o le tau malulu. E iei nisi e pei fia I le teimi nei e ala usu malosi. I oi. Kama fo ile ia ele ala mala ua ka fiki runga ponga I lalo maramoenga. Mati aku lesi piko, ke ale wa kui to ninga I taile. Ai foi la maisi. O le makua fa kukunga ka. E tino la, o tau la vela I tamale o tau fa tutunga ta. Ioi. Pe o le toi ngā whtawa le afi fo ile tau fa veve lai lava le o ngā umu tau fa veve. E ke no feo ko o se kama le afi. Ai pe o se whtala fa tusa. E walanga a o la ina lango mana. Ia le mawhana whana o le prankeke ma le alunga. Oh. E fiu le to alua e mai. Han. Soli. Soli. Whako lea. Li lea la koe viri. Mai fo. E whapena la unga o le tuainga suinga leo le tau uyo lea. O folo vatu mo utaliton o loo manuia mea uma I le angana leo le tua. A whape foi lao lewa e te le iusu li tai au. Au le fatoa e tauta pena e te alu te whainga ruega re rifo I fiafi. Ia, ona sai lo loto. Au e te whaalongologo tinga. Ia e whaalongolong kinga o le laka kala mai ia la vaa mo Samoa o le la te tala le poras. O le teimine nei o lo e edi.
wa elia fa putu seleni ia malanga i Samoa ia akuso se tema o kitopa ia moli mawina ia taimi fo i o le teu ila le katile o le failo mai Samoa o le atau sanga e fa ai longa nai le ono se fulu tau sanga o se tatou tro ia malo le tai malo le fa toto malo le nga lu fo ile ia so o te fia fa talo fa pitoa tu lava ia te auto wo ma pa anga mai ale tatou BluTV le fua makanga nga solo ai du lau omi mai o lau omi mai o lau love o lau like o lau share e mo omi tele afa pe foi tele o subscribe le tatou YouTube channel ia fingo fiona e me ilungo le tatou BluTV ma le YouTube channel ia e te mau ai foi nga wai isi kaimi pi mana ia tu le mata me le YouTube channel e kau le ke le me o distract foi le pi kau fio lo ko mengia ila tau lungo le YouTube channel ile vevela ma le ma aio ko mengia ila tau lungo le tatou Facebook live o yo le ia e tata longo tu foi ma se fau le porkalame o lo le ia so longa le be umba o te fie tele faitau so fina ngalo e faalia mai luma io ale ma nei o le ngana e o mai ai ia o foi te nau ta o foi te nau foi le na ia o lo le fia a o le nganga le o mai ai so le o le tua matanga la volo tala no a o folo fa tu ai la ya te o to uma le ferma futa mai fio yo le tala le tolo pulo le to nga luenga fai le aso ma le aso tau fa tuli vai ngau yo le tau fa le malu le tau ala ngaina o le manu malo ia ina ia sao mauli fai va so tato ko tunu malo le talo malo ana pongi nga te foi leo tato tu asitisina ia o lo mafuta mai le nei taimi ia mai se foi se taimi muri la tau te mau ai le tato fa sala longa le tato prokalame o folo fatu asiata mo o tu uma lava ele nei vanga o le afiafi e ia nei tato fa tal longa tato so te inga mai Samoa mai se lava o leo ia le sui o le tato BluTV po leo au nanga le Bluwave e so tato o tunu u Samoa le Tautai Vaai Nah Folasa se tai before ila o le mau le mafiso te inga ia awan nisi o meo lo tutu mana ia le fo ile ese mai tato lava minister e vaenga fa matanga luenga fa lo to ifale o fainga fa vai le matanga luenga ai mai se fo yo ati na le matanga luenga ma fainga malo ai le leila fo ile tato mau se so te inga ma se sui fa salalau peila o le Tautai Vaai o ia le o le a pale fengai ia so upu ina foi ia nisi o fafitau li o nisi o meu tutupu ma vainga ese mai si o tato o tunu i Samoa ai mo o te fiafe se i fafitaia na i tato company lango sua le Tasi Market io major sponsors o le tato proclame fo io le Tautai i le afiafi ma le afiafi fafitaia tu le fionga e le polisili ma le fainga luenga le sunga fa fenga reverend to le foa le atua o Larry tupai la vea ma le lato o fenga luenga me se for to Helen fa te tele le lango suina o le o nanga ma le tautua le BluTV ma le Bluwave e hala fo i lo ao e ai tulanga o tato wa fa ala wi lo o ngalo dele o loa o lo maua to tonu lavo au te roa tau mafa mata me ai tau mafa fo i aina ia social tuinga me ai fatu aisa tau mafa fo io kaku kalo mai mamangioka mai fiti tonga me so Samoa so se tuinga fatau te mau le tatu Tasi Market na a Messi Road Henderson ia fa pe fo ila le tatu fa loi papakura le tatu Tasi Market ia pe te sia le tatu website po o le Facebook page le nai ia malava lisi matulanga o loi te mo mia ele gata ilea e ma fai fo na e fa ngai na le o nanga le MoneyGram lafo pe tala i fo iseleni le ngata mayo ainga ya o seleni te fia lafo ina i Samoa ya so se atu no o Pacifica mau ai fo le o nanga le MoneyGram le ngata ilea o le au nanga ma le tautua fa so i fo malo ina le Pacifica Family Health Group i pe miwa ngata ilea o Weymouth Clinton ia le fionga ile aloli ngalu male mana vai fangalo na seri male lato o nanga le Pacifica Family Health faingo fie doe vave e ngata ile o lo yai la fo i tato walo ma fa nau Samoa e fa faingo fie o ile fa li wino le ngana ia i lau la fo i ngana Samoa e te mala mala mai ia i au fo i fe ngai ma o e me se fo i mai ma tu langa fa pe na po ia ile soifo e nei vai tau le ngata ile o lo fa nga solo pia le tato
tui pui pui o le COVID ia e ngata i leo le tātou tui pui pui o le fulu mga kuar kama foi leo o le winter le tui lava ia leo le swing o le tau tui le fulu ia o lo whaka solo foi e beia ia i le tātou pop up le whaia i le no whanga foi le whaia i le Pacifica Market i nā ia Browns Road i le aso Friday e le taiao mai le sefulu anga ia tu la fiafi a wona ngalo ma fai ona e rua tuinga ia nga o manga fai o lau kui pui pui e kifa e lodo feko ai mase io mase ulu vevela mase vaisalo sto ai nga tau mafa mas papakiu e na le tato no fonga le na e fai ai le tato Pacifica Market i le aso Friday ia le nga tailo le Pacifica 40 ma le talo fa voucher ole a wala faingo fie lava lea e lafo ai sau whaatau mo Samoa pe whai ai sa whaatau mo ai ngai Samoa tau tua nā le Pacific 40 ma le latou talo whawaucha le ngata fo i lore Maota Samoa e faingo fie i Vaetele te awhi ai e utu wailo sa whao ngahi nei fo i lea o nanga le talo whawaucha ma tūlanga whapena le ngata i leo le OCA le aunga kamuta Oceania Career Academy o lo ava no foi mo i lantou mai le fase fulu tausanga anga i oi anga i le se fulu tau sa suono tausanga anga i fase fulu tausanga maua lo ava no te resitala i le onga lea e te tongi fua lo pili le ai se tupe te tongi ai paule mea o le fata pena o lo ma fau ia male ata mai o lo mai le tua ia te oi e tulanga ia o ai tulanga whakamuta level 2 level 3 male level 4 ia nisi nau tātou company la kono soa tātou atu tātou whaapitoa nei mo whasalong whaapisi nisi foi mai se su atu po ua stand by mai le tofa ia Vaai Nah Folasa sui o le BluTV ma le Bluwave Samoa se i whai atu se tātou fisota inga tau te tala noa ai mai se tāpena penanga o leono se furu tausanga o se tātou watano. Hi, my name is Soya and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned from OCA was how to read plans. Toi whaafelo ia tu Samoa le toi taliu mai ai o le tātou proklame mai lana malolonga muamua. Ia ele nei fo i taimi o lea fiafie peo na o whailo i le amatanga. Ia o lo iai le tātou fiso o tainga. Ma le sui whaasalalau o le tātou Bluwave po le BluTV i Samoa. Le fitalinga ia Vaai Nah Folasa. Ia leo le amaua fiso o tainga muamua. Ia awa fo inisi o meo lo o tutupu. Ioi, pea no whaiatu. Maua kakuso ka inga mamingi ska. Ia no wingo mata upu tau fa lo to ifale matanga luenga matulanga fa pena au mata upu no telela la le fie le loto ia fa filoa ia le tofa ia Folasa il onga le ia Vaai Folasa il onga tanto proklame il le vanga o le fie le Tautai e male malo fa talo fatu mo foro fatu il auto fa Vaai il le vanga o le fie ia o te fefefo i whaatalo whātu, ia i lau talinga siata mo se fui o le tātou kulenga, le tātou BluTV, Bluwave, ia i ngai fo i au te roa, ia ma lo labara se peli fo mwia ma lo fo li pale, i ngā ruenga mtiu te stawhenga i le yaso. Ma lo whaatai, fie le lo tau maua i awa noa whapenei, a walanga e peino o whailoa i le maru lau telo le antirua me se uoma paanga a le tātou Bluwave ma le BluTV. E tele ai aso uma mo so te inga mafionga i minista pita e le mafai ino ofisili lau tele va inga fo i le taulanga o nisi o tātou update ma tātou news fo i o te tupu lau tele e walanga e focus ale fionga le minista ia i lana pitola au malana matanga luenga ai o le fifiaga o le loto ia o le ua maua le tātou fiso te inga mai se fo i lau tofa sui o le tātou au nanga le Bluwave ma le BluTV o a mai le ne yaso o kau vai kunga e se senga lau la le
lei o la ula fala ia le nei aso pe folinga mai sa e se vala aulia ma tautia o le nei aso a mai le tau ia tatou i Samoa. Alright, o Asiata o le fata tau mai le ofisa ia o le foisa le mai fo le levane ia tu fo on anga tu fo I le taulanga e tatu fale fo le no fa tai pas. Ia wa o le fo ua tu mai tauina le tulanga fa tu lia o le fo no fanga. Tanu mai nei masina tu mai le sai le baba o mo tatu wa onga. Ma le tu mai o le sole o to amatalia ia onga fa na o le amata tu ko sima upunga. Le foi la uto vai ile deso ia to fa tu lio no fa tel pas ia on le ua mai afa na wala mai ia on al fa na ia le la sa ua ia tu I mo uta mo ia tu ia I pala me poata ia I la no se mai foi ia le tulanga o pe o le uto o mai nei tamiti ia ma to fa tu li ai foi le no fanga ile nga ia tula ile ile wa ulin nei ia Samoa mo wina ile tulanga le ngata tanga ta fainga wenga ia o le ua tele mana banga a fana wa onga na mo wina fo to I titi lava ni a onga sa o titilo ia mo baba ai o la sa o mai la tu toninga onga ia ni si fana wa onga ia pi o le sa o fu esema a tu no la ai to ia ngai mai pe ala o to uma le tu nga tele fo ile le uma sa fia no winga la mana o mia la to ta pena fale au ia wa lua masina ia mo kino lava I wa matua pe fu fale au no winga la mo mia fo na fainga wenga pana wa o nga ta pena na mata le ile vai fo le fa mo amata I mata tu wa o amata ia ono fa solo mai lore le tu le si tu wa le tatu pa te pas sa mo winai ia tatu moli le lava ia mai lava sala fa le o fa vai sala fa le mai mo sin me le te tau sanga to fo I mau pe se fina ngalo ia le tatu malo le avin tatu au piki sa vai mo tatu moli Wai sau noa va ai le tulanga lea. Matua I mo o atu le tanto pule. Inga ua va ai Anae molia na mai lunga e nusi pepa I Samoa mi se fo le na mai lunga e lauto fare lava ia so mori sainga pei angi moria ma ko sa kaua. Ma ka ko fare lima. Ala sa tau sila. O si fo ale ka uri difa mer kamale Jelo o papa sa te wale sa wale mo ia o le fa la ma le pito na uma le ia no visi silang ia pesa mo mai papa sa tau ia na laki ila le tatu pai live la ke sa wale pa ke le vola me va to fo le o le mi o la vale le tatu tu malo fo ia o te wala mai sa va tu lo pe mo na fa to ile ai se me pole ia la ia ai le tulanga lo ia le tau Samoa ia pe fa fuile ia o le taimi wala o le taimi o timu ai o le tulanga lava ia I lona fo vela lo ia fa mawina lava le tulanga huile o le mai o ma vela ia o lava de dus fati ili sauces ia se taimi la fiafi ia apena lava le vela masani le suia na tulanga a ona I fesuia inga na le tang ia o le taimi wala o le taimi o timu ia ai o le tulanga lava ia o lona tau masani ia ma le tulanga lo ia le tatu tunu ia wa mai tauina ia le besi o le tatu tunu taimi nei ia wa le ngata la o le besi foi le I tulanga wa silvio le wa mata on ta pena le tele o falta I malo mo le toe fa felo I o tatu malo pe au ia o puso ai o le si no fuanga sa lo mai tauina wa mata tumu taimi nei tatu ofisa malanga mutumu ofisa malanga ia I le tulanga foi le wa nga ila tunu ia amata fa nga so o le wa amata on tala tatu faingo tatu pepa me o pukins me va pena ile ngata tatu ofisa malanga ia o tulanga foi tatu ofisa foi le mo fetu si fola le wa amata on to nga ia ila tunu ia tunu pena on tala la tatu 12 mata lo on solo tatu tunu ta fa wa tu foi ia ina ia te lo mani so tunu on pas pola lang Malo fa tele yo o tala fulu nei vaenga ma nei mea mana nei ya se pito maniti ai Maota tino ro ta fia luantu lo to fava ai mai se la langa le sa no ina le tu langa le moli seina le sa mai papa isa taua ai moni ala fa utanga wa ka kaunga feeling au piki mai ngai funga lei
e tau mai foi fafo ai anga nga ila isa tau au kamalanga e ko kongi kula pepa modi ko se umara pusa modi ia ai ko kongi le pepa modi lo i lo wi kula wa na mar koko Samoa ole matuale leila pa ia eu sei umanga pi ngai ko sa voila ia o ia ku le ia mori ia pi ole fai sa o nga le au fai piki ko se te latu fu e au kanga mori e sa ko ku le ai au e tala fulu ai tu langa wa te loele tawilo o fisa malanga le taimi le nei ono le fu wata tala antu e New Zealand ma official fe malanga inga wata tau nei lona fa nga solo apalai mai visa ta fa fau mo ilanto we mafaina fia malanga mai o te lofo ka ilo kai mi fo ie va aile tele ne tanto to e tu o fo isala faile rokka mai ki mar kirisimas ile kai mi la le fa fusi ai ngai vai pa fo ie o le wafu mu fangua le kule ka fa longo kula pa lo tamana va nel fa fonga Samoa ile o mia ta ilo ia ile tai mi le pe fa tu sa lia le pesi o le fia o ye tio o ai tio wa leva na mana na o tu fo ia inga ia tunu i fafo se ia o mai nai matua o nai tau ainga o uso matua fafine o fana o fo se ia o mai ka fa mai ai le ngata fo ila ilea o le vao ngata fo i o le watu o mantou ia le la ta pena nei io o le mele wa iai o te fia fa so o ta fa so fo o pe ia o le ofisa malanga ali a vai mana tua fo ila o le te fa kala ngoanga kunga miniska Jelo, e le pisi la ke le fongi ngi me ai pisi mai fa bon bola siata. Fai yang fa so ka ia kula tinu ngi mako wa vango ma fai yang fa so. Okay, reply a foi la ia va ai fa tu vai. Ta ilo foi lo woti lo fia Samo, pe kusa moro foi yo ki lo fia Samo. Ya e man, ya ola se to va inga de market. Lena e a nga ile market ma e to e savali vali fo ima o ko va ia fo ia nga ruenga o aso fai so o i se fe pankeke ma le movement fo lele o aso uma o to fo i lava le metas tai o te lo le ua fa tai o le ua ya fe mai ta u va nga le ma to fo ta tu market le sa valalo lo telenga ho Asiata ia o te lo le ua le to ia ta tu market fo le sa ta tu se fe pankeke le fo sa pa to e bo ia singa update me va nga ile tulanga simala o ye te mine mana tuno fanga le wa fa ta auto nei fo fanga mal do to fokusia ia le tatu market ile ai fa te le ise tulanga ho le o se high standards fo le ma fa una fa malia ina ile tulanga o le mai moanga le tunu ia mai se ia o tanga te ta fa mai i mama na o fo le o la fa business ia o le ala ile fu fanga na ile vaenga le tatu se valano ia e paua ia vaenga le ia nei se valano ia o meu wa tuar tanga tai fa tulo na fa ia i le vaenga lo fa tali pas fa ia le ola na fa taunga keke pua ia watu mo container fa tau ai me keke pua ia mama tatu vendors fo ia mo lo ki kofe ia o le tulanga o tatu apa inu me fa pena ia i nai vaenga le a o le tatu market le se wala lo mana tuol tatu market la wa me i funga le la u fa sanga tonu lava ma le market fo ile ai funga le fa tau ina i me o lo fu fa to anga ma tatu me tau mo ina le wa me i ai le tatu wa fu le tatu market na but i la vai le tatu taulanga ina i savalalo ia o lo o tulanga le pa wa le ba inga le ia tau ilo ia o le sefe fo ile soi fo malo ina o ila to mai se lava ia o tatu me ai fa tau te fala ia o nei ina pas ia i pasi lu mo bang i pef ia ilo atu ia o la dua por pe fo ko ngol ki pua o me fa pena ia o nei vaenga na e to le vai fo ma le lo fa ia ma se fo itu ia o tulanga o soi fo malo no ina e lo no winga la tau se e ala fa peka I ko lenga o talo ngutu va ne fa fonga le tu fa pe o ta vali lo ngutu tau pa ai lo e o va ku pe fure e o va ku pe fure o sa umanga or ki wa o no tu langa I ta fa la ai yo le ma na ya wa le fo e ina ya tau no tu fa ma tu ina tu luma a wale sila mai mo ma le tru to fa wa ma fa tandonga ma le to fa ia va ai o su yo le tanto BluTV ma le Bluwave Samoa pe mai ata to fa salong fa business nei a faia te mo mia o loa mai Samoa ma nisio atu mo to le Pacific pe yo fiti matonga
e na o le tasi lava le maketi te movia le Tasi Market. Tasi Market, ele ngata I fua whatoanga, e maua fo'i ia te ma isi me tau mafa mai le moana. E peia ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu motu le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atunu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi. Maua fo'i le umala mai tonga. E le ngata I lea, mo I lātou e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala mai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo, tu ainga le lei ia leo le pama. Le ngata fo'i lea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Whapea fo'i la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whalawelawe, le ngata fo'i leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalawelawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le ouranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa I nei o tātou ainga I Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o ouranga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ainga I Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? Toi whawhele ia tu Samoa I lau mai moanga, hele nei vanga o le fiafi I le toi taliu mai ai o le tātou proklame. Ia ele mai ai o tātou whaalau loa me se fo'i o nisi o PCDC o loo lago suina le tātou au unanga me se proklame whaauau o le BluTV ma le proklame o te whaingoina o le Tautai ai. Whaiva o se o tātou o tino. E alu le ma whaasalong wha PCDC o le matitale talanoa ma le tofa Ia Folasa. Ia po le tofa Ia Vaai. Ia inisi o vainga swinga wa ia Samoa me so le toi fo'i ai mai le lockdown ma le tūlanga sa whaanofo se ai ma toi sa lokai fo'i ai tūlanga o feo inga masari ai. Ai isi vainga o te fia whaafisili toi whamale bole vaai. Ile whaafitauli ma le whaafilave lea na manua e po le weekend. Ia ai ono o lea ua whaasoa solo I lungo le social media ma o leo ia ao leo. O leo tau whailoa mai se fina ngalo o le maula le wala watala na o le ula le ngofo ma tu ia si to ina saina ia o le la wata uva vala tu susinga lo o mai wai kai le fatanga ina ele saina por fata o loa ona fata wina le fangu malo si le na la to mana o ia o le siva nga ngai fa mai o le fo se mask ma tu lang fa pena ai le mato mata tu ai le hatale na au mai ia o te lo na le fina ngalo al mako maka ku soli o le faifo se feo lolo foi la pega fa pea nga la kuma se fang malos tu o le limo fa ta goloa ia ka ngol fa ka roko ku foi le pie ka u show mai ia nga ala paile wa mai ia ai pe ol mele pinga se vari mai ama ko fa yo le yo se kupi ia te o tu ifu ai o le se sa mai tau o le fo se fa matalanga o lo ina si o tatu tu no e tu sa yo le lava fa fitauli Ole whalawelawe lea ia ko le mele sa tūla I mai le pai mo vai aso le nei astona ia na manuai ia le tūlanga lea ia o le whamatalanga ia sa le uruai whamatalanga lawa ia pe ona sila ia tātou pilipi mo video so ia sa share solo I lungo le tātou social media ia tūlanga whapesa ia sinai whinama ia I tono le whalauloa le tamasina lea ma le talavou le ia le ana mafuai ona fa'ao o ia le lima pe fa'ao lima pe tu ifo ia le liter bo ia si tama le asaina ona le falo lo nai malifa ia ai sa maila le fa'amoninga matanga mo leo I le amatanga vai aso fa'amoni mai o lau tau fia lava ila sto na ile tu lai mai mele ia le ile na ia matracha lava pe moli ai fai ona moli yanga ai le vai aso nei le anana le uto whaamaunia mai ai le so fu ia por se komisiona o tanga ngo leo ia le fiong foi au longo tino Filipo ia le mafuanga mai famatala mai le mafua ia o le tulanga I fa pe sa nga ia tu le le se mas ia na fautoina le si tamasina le faile nga mas ki fai ona pe la bo pasan ia ai te la ua sili ia fo ile tulanga le lo le sa fia nga ia te fatau ia
ta mai la fong malos ya ol fong malos ol fong malos le roba man to foi ya au talenga sia tole roba ole mo sama nei to ma sina on ta fi na mo ta o fi le pa ta o fi le us fong malos le ngol roba le na yini son lai fa ta o fa tu ka ai mo tele sala fai le na e lo mana tu ta o fi na fong malos no ni afianga but ile taimila ne yo mai taimina ina to mai ale fa talanga vo ile sa tu mai la fiona te phone no le pulenga vo le pule ma lo si ko le board of directors o le likapo le fiona ile suipanemia ia le tau fi ai la o le fang malo si uma le e fa si ina la vai Samoa ia o fang malo e fa pele fa ia male awina mai o vai la vo le tau le ethano pe o vaenga na Patia o se tulanga na le sa fa la fa ilo mai nei ai moni la pa asiata ile mai tau atu ile vilo le tu va ia tu sa tau fe lolo pe ana fa pe o le sa isi fina nga le ua pe ona tau a le mele ia kusanga nga sa a fa pe ona sa ona fa vai tala le sa mo le fa na fa ta ai kaila oile ia tu I vole ma se ia au te lo e tele vo ila ni mo lianga la ola fa sa ile telefone awai le ngata ina fa o lima le sai o le tulanga vo ile le te ena o tula fono le o ia fa sa ino le malus ale mari tau ana wino le o lole ala ina te sile fia o le o tau fia o te lo nei va ngana o le wa anga ine ia tanga luenga o le ia lo tau fia tanga luenga o le ia ma pa ta ni volte me tula ilo mer fam sidong ba lo fa tai ai le tau tiro tu lava le video e tau ia ise au tau mau fis fa matalanga fa mole va ai o tau mau se fa matalanga e tau ia ise so tanga wa lua le wali ia to mai le video e tau ia ise so tanga le wali ia to lua pe e se lava le ile ngo fotu isi to ina se fa to loa ale mata fo ile le faila na ia fa tau e tau na tau mo sta to fa mo ngel va nga le fa mole ta ole fa matalanga le sa mai le fionga awa pa na ta sile le ile ta fia le ile sa ia fair fa o ngaling ai o fa matalanga le o mai ia na o sistema le pio le sia ile sa lo tu foi fair na ia fa tan ia e sei la le diga ia o tiro o por me na sa le na le o soile le wa le isa wa le suta ila wa ile turanga na ia ai pe na ina ta sia le ile wa o tau fine tanga ia o si sangale ia e lata I le vai hole I tatu mga fale mo ni malifa ia ina ma te lole le mga fana ia e lata la ilo male fale sing ko ingol ma kwale le ia ko alo fa ia le wa o nga lima le fu tau le ia ma lo fa tai I o le winga wa le no fa sili tu le va ngale e wala ngai le ngatala le mo ni mau camera ai pau na o tanga le fa longo le tawa a ono fai no mau wa e se fa mtalanga leo ia e tau so zoan ia e tau fa amatala ia wai o le sia fa me tu langa le tatu tau ite ia o le lava le o le tatu ngana e tau tala e te fa do le sistemi le o tatu tau va ve pa te le va pe a fa ia tu ai tau a so o mai le o mala mai le ngana ai tasi si va nga ila o malanga tu ai le o covid pe va pe fa sa o mai o va o le kelo le au sainga ngi so le wai lo a ka fa Samoa wai lo a fa tau ia te fa ia tu ia sa lo tal sa nei e te le no nei tanga te saina o pale malama ngan ai o te lo e le si saina ali e ka keika ia ele te le hitu le ai o le wingo le ma to foi a tau tala se ko ka inga ngila pe o le melenga la le le ro ala fa pe marka le saina staro so lo tu inga ton por me ngau fa ni se te fa mo kasi mai va ia langa de to kilia tu termina se te fa mo tasi mai fa mai arka se Kasi kama sa luva ele no può fare allora vinga wa mana tua e lua me na ma wai allora tu le se mas allora vinga la fai lo le sai ai penga fai le sai kasi kama fai mas allora fa ku le la ai se mas ya allora fa ali lo ma sai allora fa ku le me le ruba
ia po me sa wa inga kule ngai fa ia le ufa liu mai fa e te lola va ai wa rupo e sa no lango o ke kau mana malama fa sainga male fa leonga te longa ai asi uso le na fa pe o le fe kule ai fa per sainga kasi kama lai mas ai ole mas gar mas ya le fa per le ai ka kule le ngi mas yo usa ma wa le fa mai le ai va kasi kama lai mas ya le fa kule le o lo que sa fa kule ro fa pe me mercoinga le ai kasi kama lai lupa fa pe le lupa ho le ai wa fa per uso pe ia re wa ku inga ure ka e yo lupa fa ma ai le ngari asia wa mo tu fo le ta u ole ngole ro ko la umo da le mas ya fa pe kasi kama le awa mo lo ba e se wa lo ai ka pa ro wa fa ku sa ga mo lo ba le ya pole navo fa pe kasi kama ova malova uso le fa pe ro male dile wa vai la le musu e mai le ale ufo mau ya wi le fa ta la fo ya e te tawana fa le metonu ma fa tau nu le mesao ya ele sale o le au mangi me ele te tau i fu no lo na lima ya se tama o le se foi meta tau fa no ta no ai le vaenga le se o kai ka fo e fu ala ka ku i lai pe afa pe wa matua vevela tele le tu ai nga tu langa te ai se yo ka ko kilo kasia pe o le ale matua o tanga tale la fa i la ta nga yo inga le ne ya e ka ke vai ku ape ma ku lo ka ma pe kai pe o so ka ma po ai lava ya ngakula ya e uole ya ta jeyor mesilio na wa ya o malo o le tau ma mai i famatalanga i tusinga mai Samoa pe o le wa ma ka va forward ta o le tuangai pe na tau ma wai sina wa famatalanga winga i le vaenga o tasi ile fa to fala inga i le malo ya o le wa ma wa le ka va forward ya nga ele o nga ka ka ke ka va forward ya o lewa wa mo o lewa nei le fionga i le taita i le fa le HRPP ya la quarantine ma le na tau nu mai le na la sa ya la quarantine wa fitu aso ya no winga la le sia so fono parliament va so sa la te fono vai pati ya o le tulanga o le ta vale le sa o lewa mai an fa ta wina le penga malo ya ta vale le suma ya tu lepa ya man to ho yu te man tua le sa ile ta sanga fo ile le te ta ile le tuangai ya so se fanga malo lava e te tau ona ya i se ta vale ya ale te ta ile tuangai ya le vaenga na le sa ya tonula le ua fa ta yo le ta vale fo la le songa tu la ya te tu sala ta vale pa le mia ma fiong ko minista ya le tuanga ta vale lava ya la a tawina ya le ta vale fo ya le sunga ya paulo le tulanga ko le ala se tulanga wai tailo ye wo ne yo se pe sa u pe fa mata sa ya ni ta vale fa pe ai le taimi fo yo tula mai le va fa fa le tua ale la to futai tai ya pio ya ai ko le ala se tulanga le a fa le tulanga o man to fu tatu number plate fu ya e la tu ai fa pe le leader HRPP leader ya ko ya me fa penga pachi ya ole tulanga ya na ole wa tamu ta vale ale so ya tula ya e pachi no fo ila na ya tau tu ile tato penga malo ya ai te lola utala va ai wa e a fair va ngale wa ngalong ofisili ya ile fionga il minista ya olo wa ku o lo le sa tu ngai to tasi fo de te mira e wala nga pole kala la fionga sa no ngala fionga minista le sa fa ja fo mai e uma ko yo so sia pom mai siata e uma le fo nga kai mi ko yo so sia pom ko korkolo fa tu fo ilanga ta wala fa mai te na fa sia utama isia ili linga nei ya nusila ile tulanga po peona e sa no ina le vaenga le po le atonu le tulanga tonu ta o toi me fa pe fa nga malo e o te yo foi la mo ulanga longa sua i lau fa yo i lau sau noanga o nei foi New Zealand lai fata o to mai la vai tulanga o fainga fa vai ale a fainga fa porkiki ta vale le pale mia e fai le ta vale ale fofonga fetalai sui fofonga fetalai ia i foi la ma le ta vale ale tai o le vaenga la tau te angaia le fainga malo e fai foi mata vale a tai o paki
tasina whawai no maua nei ia i lau so e ngā ele i whaian prokalame. I whai ngā nei New Zealand. Ia o les whai le fwoi le mate whaatala noa ai ma le whionga iau pito. Sua Williams io. Ia mwhai whona toi whaama oti ai le tūlanga. Ai ele ai la ni ta vale fwoi e allocatinga i mingi ska. O whai ngā New Zealand. E ai le meo le company ka vale basic security fwoi le VIP cars. Tamala na e whao ngā au whiefe mala ngā iai. Ia arua turo leo, kama fo ie pe yo le ke le ai ngā na maua e luxury cars fo ie Mercedes-Benz. La tau te whea vea ia sui o le, officials o le pāremene. Ai le whaatulanga ngā maila o la tau vāenga whapena. E iai le ta vale e whaanganga mo le taitai o le tuangai. Ia, o Samoa io na fo ua, tatia ia tūlanga o o whitongia i whaasoi o tua oi. E tūlanga fo ie wha tūla fono i le malo. Ia tatia tuaia i la tau o whaia. Ia a whaio se whaato whala inga. E tau ala mai fo i le matanga ruenga o pisinisi a la manuia malipa. Ia matūlanga whapena po matanga ruenga o tupe o i lava le ia i le vaenga lea. Whaatai fo i se whaato whala inga. Ai no winga lana naua maua wale na whaatara noa na whima le whionga le minista o le taitai fono fo i lea o le vaenga whaupwhai. Ia le fato ai loa ia le to te leo lena to e malanga ia le taitai o le tuangai. A le la uto e foi atu vai. So le o pe falling mai le i o le winga la fama talanga. Ia wo man to fo ia le o mafuanga le o le to po ia fono pa me le aso na. Ia ina o maua ia ele o wai ia le isi totas. Ia no winga le sunga atu le pa. O ila to ia suine. Ia le sa patino ton wai le fono le mo le sa tauna le potia ton na fi. Le ia mata upo fo ile sa ave tangi ale fiango fo ile suite tai o le vai mo le tatu palemia le fiango ya tuan. Ia ale la sa maua ia ele I awai ia ta sui te tauna awai le fono. Ia ona ole mata upo sa tala no ina ila son te tauna tala no ina. Ta le tatu wa mi o tau loa ma tulanga wa pe nai tono parliament ia ai falling mai la ile tulanga le ia pe falling ile I mafai ona sila fia ia le malanga le fiona le tata I o le lainga fa fai le HPP ia pe atonu I ta ilo ia ko la se mafua ia ai o le sa malanga ina I ta ko le na malanga tu I Britain I tulanga o fontanga fo ile le tatu tatu la kapia la langi le tanga ia tuai ia wa man to ho io le sunga tule pai o ia le tai fono ile o kapi la kapi uni tatu samone o ia le fa o vai tulanga la kapi samone ia ai tai lona ia pola sa o mo to pinga ne ia pe o le malo ile o mo tino le na vanga ia o tulanga na Asiata o le uto nei Samoa ia le sunga tule pa ia o to te rola so fo le si fono al parliament la awai I loa ma fa awai li poti fo le taunto li poti tu ton yo ambionga ta loa ia pe on su ina committee fo le o tatu ami o ta loa ton no parliament Malo fa tai il vaenga le io e pe no fa tu fo ile sora na pe u fa te ia fo ia le fa fo ma wa sa mo ma to te lo nisi ina ua manu mai tala ia ma tua o le ai pe li fa ma fo fo le ia si vaenga ele mafai ona toi awai atu pe taule awai tuai ia le taitai o le tuangai I fono usu o le palemene ia e pe taule lifa I tūlanga fo I ono na soifua maroloina pe kau o komeki ala lolo ta mafau ia ma le tunu fa pe ia I fo o toi ngase po o toi tau fata o tolia le fala ia pe la te uma ele oso mayor kamali ia o le na lui o I tūlanga fa pena I vaenga fo ia o le tau aputi matau fa me melo le to telo le atunu ia I lona soifua ai te loa I le si vaenga te fa fasile tuai ia ona ta ole faisi ta malolonga ia fa wa wele porkalame o le ase va inga I totonu lava o Samoa le ala fasile atu awa o matowia le na ona mau ia tunu I fafo ma tilo atu I fafitauli ma mai tau watu fafitauli ia ai e mau kele o la ngonga se la ngona le nae ya te outou I Samoa pe fo le intense fo le fainga malo nei ya mai sio fainga vaenga fa up faina ye lua ai le officially tu lau to fava ai o le a se la ngona o lo ya te outou o
o kauangoa e Samoa mea ngei e lua e tutupu nei whainga malo a mai se fo ile keiso no whanga so nei pole meo le ai no mo everyday yar mea ia e pi ele oango ia Samoa ia yasu whaiso ia tai ole ya sa ole le lava ia ole tilu fo ia ma le mai tau nei le tatu fo ia tinu ia o ia ile le tulang fo le mana I o finanga nei o ia nei le tatu whainga malo ia ma se fo tulang o taupu ia lo te nei pe o sinonga me fa pena ia o ile taimi lava ia nei ia o lo whanga solo lava ngā ruenga le whainga malo le utulai nei le foi ia ile o le lava e whanga solo la tau ngā ruenga tusai ma la tau ngā ruti na whata tia i le amatanga ia o tau asa mai foi ia le la tau foi sa ia i le tau aveina o le tātou whainga malo ia i le tātou lava ia tunu ia o lo langona lava ia le tulanga o le lango le leo ia o le lango ia le totele ia i le tulanga lo ia i le tātou whainga malo na mai se foi le telo I tu malo e toi titi lava ia ni se foi o le mamalu so tātou tunu ia ia I se ia mana tō foi ia se lava manatu ia i la foi la tō e whatu iese ia I la tō e lango ia i foi la tō e pe fa foi le manga lua le la tu la faingo le lango ia ia lava vaenga fa pe lango I le malo ia vaenga te ia o le na tu lava le o le tangata ia ai I le tulanga lava ia se mori ma watu ia I ma tu foi no foi nei le tatu tu o so longa le me uma le ia lava se tulanga fa pe o tau a fa ina ia le tulanga se fo mo o tangata lo tele vai man ia lava le taritonunga o le popolenga ma le tungalunga le tatu tangata lo I tunuifa o le soifo manuia o tangata lo tele ma le tunu ia wa sa tatu talo lava ia ina ia tula I se isi whainga malo se ia isi na swinga sa tatu mana na ia o le swinga o tulanga o le soifo manuia o mana onga wha malia mana o tangata ia o lo tirtilo la I taimina nei e leo wha pea la o wa me u fa yatu ia e fa le nga ina le na fu fenga malo tuana makina tuana yatu ia me la to fo ia tau tua ale winga le fa metelang wa ia inisio va en le tato tunu ia o le u to e so fa le ya tit tu so lesa au mai lava ia temi fo tu la mai na fenga ma ia le la o mai fo ia le fenga malo ma to e fai fo ia la tu fenga fa vai e se fo fenga fa vai ia le fast ia le tu la nei ia tau to e whaalele ia tili ai ni mea lae la tau te sila ia e lefe tau I mana onga o tātou tangata ai I leo te lenga lava I o le e sau ia whamitalanga I se tūlanga o le ai e Samoa e leo ia I se vaenga whaapea ua titilo hoi le whaapea o ngau le tātou tunu o tala lava ia o le tātou titilo ave fwoi le ave se ina fwoi ia enis ia e whaapea ia o ngau le tātou tunu e whaapea nā ai le na vaenga ia o le lava e ta yo le tātou malo le tau wha a tu te wha foi ai le tātou ia le tātou va o le tātou te le nei taimi ia e tātou te whai me wha alonga lava I nei tātou te ta ia ma le tātou lango malo whaftai ia I lau tō Vaai mo nisi o vaenga whalau tele me si o meo tutupu si o tātou tunu whawau li tātou porkalame pia mai a tātou whasalalongo whapesi nisi nei O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo I lea, mātou te siakiina fo I lau tāwale. Mātou te sapalaia fo I swau mo lau tāwale. A whai fo I o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo I ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni I le taimi e utu ina I lau tāwale. Mana tua foi, e matua I whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga I lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le afio mai, we'll see you again and God bless.
le toi te liu mai o le tatou proklame o le tau te ia ele nei vanga o le afiafi o te fie whailo antu ia o alu ai le ma whaasoa me se fo le tatou so te inga ma le tatou la o le BluTV ma le Bluwave Samoa o lea ua pale mai lunga o le tatou proklame mai se fo i tatou ofisa i Samoa ia le fionga i le pule o le tatou o le pule sili le o le tatou Bluwave Samoa ia le fionga fo i le la au na fausia le fionga ia Misa Peter Anae ia me se foi ia o le lava se lua ma le tofa ia Vaai Nah Folasa ia kala ngofo ia Folasa ia langa fental fongo papa ai o te fafelo ia tu le fionga i le la au na fausia le fionga Misa i lunga o le proclame le vanga o le fiafi ma lor se fua no tofa Asiata so i fuma mia no sunga vai malai ia patalofa tpo i le malu mal pa ia o tatu atu nuu po feore nei kolopero e mau mai nei fasalulanga ia tatu tau fatalofa malo faaftai ua maua le nei lao ua leva no tamo e miti ia se i maua se ava no lo fionga i le lipule ia se e fio mai ai lunga o le tātou proklame si tātou talitala noa ia manue le ia vatua o e nisi o fisa faasala lau e faatala noa ina le matati au ausia foi e se tātou o nanga meso le Bluwave Samoa e tau wana mai le le faalinga le tau vanga tusinga o le loko foi lea po le faailonga e faamanatu ai le ono se fulu tausanga o le tuto tasi o tātou malo Samoa ia se tabi foi faasoa foi le tofa ia Vaai ai o te fia faafisili atu i lau fionga i le lipule o le tātou Bluwave Samoa le aso so mara fa te pa le ia tanto want to fo ilunga ai na ia se fina ngalo ma se manatu o lo fionga le lipule e ono manu malo ia le Bluwave le tauwanga le lima se fulu iva ila tou le na failo mai na saufanga ile tusina o le loko na tau ia ni o itenga pesa lilo manatu le a fele Bluwave faima masiofo fo i o le nei tausanga e la tau te tusina le failonga o le ono sul tausanga o Samoa? ia whaftai lava mo le fasili Asiata ia o le mea moni lava e le iai se manatu o le a whamanuia le tato company i le nei sao te le o le avea le o le loko e whamanatu ina le ono sfulu talun tuto Tasi Samoa ia au lisi tu fo ia o silfia Asiata o e lava pela o patuatua i tangata whengaluena le leo to mai e mawhai o na tusia se loko whapea so e whakte ia toi fia ia malisi mea fo ia confident i au whengaluena pe o tali leo lo whafsili malo faafetai ile ina ua longo mai wa o manu malo o filifilia e fato fala inga ila tou sa fa ile laulau e filifilia ia se ata autu ia ma fai ma manu lauti o leono se fulu tau sanga o sa valinga Samoa ai na ua rua tapena wala na lena mo mawina o lo fionga me se foil to fa vai le sa a fio atu talia na e expecting a pesa e mafauina o se tuainga vainga le te leo le pena fa pe ayu singa mai sauninga fu le singa ofisa fa pu mo awale fa ilo io le failonga ia aftala mo fa siria Asiata ia me mo ia kusanga saule langa fa ku mai o fa pe at the back of the STA building ele ma se ma fa fa pe tele fa pe se launch o le loko ia o fa te ia fu le na so ia ele se mitanga na o mitanga o le Bluwave team a to na New Zealand nei fu i Samoa ia ma wo fere wo kamimika foi ma ka fefe foi i ke me kasi o ngore ko ke le ka kasi ai ia vi yeleli nei taleni ma ni me alofa wa maua ma lo fa tai lo fionga Misa Vaai o le foi sa
Iai le taimi lea, ia, e mai se foi, o le taimi tonu na to ai tau nuu ai lo sa folau, e avea ma to tino le Bluwave. Ia, me se foi statu whaasara lau na ua whaalau noa, ma sa ili foi se tātou wa vanoa, so upu I Samoa, full-timers. O le aso ula ngona I le aso. Ai o vai e kunga I le man, nei o lo ofu foi o le Bluwave, lai te sau whai mai ai ma. O le aso la ngona I le aso, lau to whawai. Ia pio lava ona Samoa fo ia na fitunga ia Misa ia o se na matatala noa I tō ma Misa o ma altu nei ai mai ia musu mai ia fitunga ia Misa so ele expecting o se ko inga ke lelea e yese au le malo head of state ia o laka fo ia nga expectations ai ia ingale kulanga hole lo le hand over ma le revealing o le afo o le loko ia pia me masa a te what ele ngata nga launch le loko e pisa launch ai ma le tulang o le o le tamo fainga le malo le mo le tatu tu tas ia e o le o tu la somo mo yin e pia le o launch ai na fuang nga plans ia ua fa ta ti ia le ua fa ilo ai tasi tsausanga kausanga ko pati lo ia fa lo nga senga so se pia waka mimika pia waka ngofo lunga kumu le mongo vai le winga le fa matala kusa le foko in mai le Bluwave ya le wakaru o le me exit le lokoni ya waka ki le ngo kange le ka fa wa imala ka of Bluwave kilo o maka mai ka ngaka so wala fa pe ka ka ke minga yo le ri kusia te la longa no tau va ai tu le taimi lea va ai te le fonga umi pe na tau lofi atu ai mo e sero mar camera pe ni saini nan tau va tu tau saini o la tu la e pe a Asiata Pio Vaoliko fala la fa pula kiu ka ma le kene ko ka Maria Fiatsa. Le le fa popoti ava ai le lona fala mona le ole mita o mo le loko. Me tawa ya o le saunoanga pale mia an fa pea. O le company mo o ne tama fa na wo sa mo. Local boys. O me ko mo ia ka local boys ka o la mai I lo kwa mo vai vase pa la kai al mo so se me wa mo ngai ai New Zealand so mangi ai no fai ai nga matua but yeah Bluwave is truly locally made Manaya tele vaenga le wa sau no ai lo fionga I le la au na fausia wala nga le na tau ala va atu ai la le sia u fa fisili ina ua te I tangata io e matatia o tula I mai o foi la le mawalunga o le mele na tula I mai le tala ina o le loko ia matou foi nei na matou mata matatu I usila nei le taimi lava le e live mai toe se furu minute a mata le la proclame ai le foi na mai ele ma fatara noanga ma le fioga minister o pisinisi mala manuia live mai foi na la fatara noanga I le mai ai ona failo o le failonga le ai ola ofisili le tau fai atu wae e tala noa tangata le Bluwave I ono o lewa pei wa walunga le tatou BluTV o le whaamati e atu I New Zealand alanga o le na isa unoa o le Bluwave lava la tau ia whanau I Samoa so I fua e Samoa e whako a move ngai mea New Zealand pe o New Zealand lewa kako kia si oropele kia kuai ma le leia tu ail ta alu a o le au lava ia e mesio le Bluwave na so I fua lava I Samoa whaina e whalau tele vanga lea lau whio Misa Ja, faftera va siatsa pense fiole o le Bluwave na matsa mai sa mo le wafmal van I le fionga ya Anae wa fo se manatu I le usumatua ia tamu fai fo le nei pisinisi wa fo ia inga manuanga inga asiatsa ia asiatsa mo mai ia sauno ia o Bluwave vai o ngai o ke mau konga Bluwave luaf ma le valu sa amaka I le pa sa it was a small pa im ka uku ia amaka I ngam ka uku mai I le skipi ia amaka I ngai photography mi poina ata ia videography
ia papena yana tinae ia tawa na o ilo New Zealand ia o si au sistulanga lei ma lo fa vitai o le te sau no o to ma fau le tamba I fale o le fa folau le sa tu I mata utu ai tutu ai ma me o langa wa ta o me malingo le skipi le la o to fo ile le mai ya ma fau ya so ya le sa ia ma me o surfboard o lau papa fa se e fo ie awalanga o le fionga ya Anae e pe o lana professional sa o lava lea I amatanga lea tau a fua mai ai le ngoa lea o le ngalu moana Bluwaves ia o ngalu ia le sa fa se e ka malo e fa se e mai o ngai loko angu vai ka ko saua mai le fa se wa na le na fa na o e ta o fo le fa manino I le atunu le afuanga ma le mafuanga o le ngo le Bluwave ia o le ngalu moana ia e fia mauangi ngalu moanga e ke kilo lai kai roko angu ua ngā kongu wa lenga fase se e mai ai li lopo e fo inga sa fase e sa vesi u leo alanga lefa mai si o fale arupu au kera longa o ngā kai roko angu le na fase e o le mafu anga fo ile na le na la yona e se to fa ile le fioka le dipule o le afa ingosia na pisidisi le na fa nau I Samoa o le Bluwave o le ngalu moana ia ina ua sau ma fa lau tele le to mai le tua ia o solo le tu Taupea al puepueaka foi lele I Samoa ma tulanga fa pena ia ma fa lau tele I loa e le tua ia le laua ia ile nei taimi o le laua lunga le taimi le sa tu ma ia I luma o le sign e ile ata le lau fa alia tua I lunga o le porkalame le te tu lai mai ai I luma o le si loko foi le pi tau langu moana le so lagona lau fionga Misa le taimi lea wa mawalunga le tulanga wa tula I mai ai ai mai se fo la se lagona I le taimi I lau fionga le lipule ia paule na ngona na sau ia o le o loke e iwanga o au le kurumo but I'm with my team o paule menga o langonga sau fia ia male paule me fafkai le li ma mai o mahua I le awale how they raised us lea wa mawhai ona tino nenga wenga mawhunei au nanga mo tangata Samoa ai o tua kumu le loto fia ma le whaftai alo whaftai ia ele tawilo le seleni Samoa ia o teilo fo ele ona o se tawi ia ai o fufuanga la vale malo ma tulanga fa pena o le ase fufuanga o le lua lima fele nana maua Vaai ma Misa ia va taira mo fa siria Asiata o siringa le faikali ia walanga ele tala ni tusi pa ia fa mai ele fe ave ia me sa Maria ma Utaia e uia tasi tato ai o mea Samoa e faia au Samoa ia amu ia foi o no wanga ko no ti e la ku I e sa mia ko foi ka ko studio a ele se la so que afio mai ia o ready ka ko fa vitai tele ia ono le taimi o le tantou porkalame o ani fofuanga le tantou au nanga o lo tau faatata au wale fotua I mai o le sisinga fua e uia o le wo fa longo atu tau sanga ato o ani fofuanga lo fionga le lipule mai se o le lau soa tau le tofa ia Vaai a wata penanga le Bluwave ma le BluTV ina inisi o vaenga o le sisinga fua ia aftai lava siata mo papsili o terminei o lo iai tonu fa pe la so mo nai las mo yuni na sisinga fua ia na fa pe la e fa se live o le BluTV atu nei la so atoa ia o le terminei o mo te le lopo a nisi me tupu le naso ma o le mele mo te atu ai o sisinga o le fua le lo foi pe insa vale o tamaiti wa foi ni fa fianga tupu le naso ia But ia tele foi a failo tau sanga a tole la fa ia le celebration le ia tele foi o tele foi au nanga each time is out ia akule live at BluTV le o ne ele to fa ya va ia wa ke le foi le update to Samoa I lunga ka ko BluTV
mo tangata Samoa. Malo whaafitai Misa, whaafitai lo au mainga o le vaenga lea, na tautau alunga toi sau whaafisiri. Lea se whaamama venga o leo o nanga le BluTV Samoa, po le Bluwave. I le autovaa mai ei o le tofa ia Vaai Nah Folasa, ia po Nah Folasa walau I loa ai foi. E le fau le tamaloa I whaasalalaunga. E le fau I tusitala matulanga e ei foi lona to mai e le ngante lea. E whaapepar ko mai o le kamalo. Wale to tele o lesi au whaasalalau le iei. E le o whaapepaina. I o I tūlanga o whailonga wa ausia. Au le ase sau noanga lau fionga le lipule. Talu ona to ai tau nuu mai fo I la umai tau watu. Ma wo fia wa ve ese akuisi ma mafasa ia tau au. I le updating o tātou telefou ma tūlanga I tātou update. Tala tau longo. Le ase whaamama avenga tu sai o le tātou ofisa I Samoa? Ja, tala mo fasiri Asiata. E ke sila fia jose au laka pia ira ko kama very impact place. Kama ia la vaia kua la whainga ka aronga kua kuloka masao e kule ia le agua. Pena malo la ngonga nele ia ina ua join mele to whaia vai le tato team. Tele le whamama avenga soswani hoi, lang hoi initiative le tele o mea. Integrity, it is tangata whenga le te tau wawa ai po ananga luenga whai, tangata, kumaro ke le res kanga karai kiki. Ia, is a valuable team member. I le Bluwave Samoa, whape foi le Bluwave atua I New Zealand. Malo whaafitai. Vai, tau oro ka mai le lua vase lua. E sau noaga foi, ia me se foi o nisi o fufuanga le tātou BluTV, ia me se o lau tō whaalea o le a whai mataula inga o tātou tala mai Samoa, mea tutupu I Samoa, tala longo me tala o oto. Ia, o le a whaafoi nei lau tō wha, ia tau urunga le tātou whaatara noanga. Ia, ma roa tai Asiata ia te roe, e lam sisi mai ngā toi o na ua sau no atu ia le whionga ia Misa. Ia, o la vai le langa le iai o le mitamitanga le iai o mawhai o na tātou ngalue whatasi ia Misa la fo o le iai lavo se sui lava I tustala whasalau tātou Bluwave ia tātou BluTV nei Samoa e wai moni lau fo I tātou te la fo ia ia whaunga aina fo ia I tūlanga o tātou I tala hui e ia leo iai lava ia le suito tino lava tātou Bluwave ia pe ona maua I fo I le nei ava noa whao. Ai ona o mori mau ina ai, ma mori mau le Bluwave. Ia po le BluTV, ia le tūlanga o mea no tupu Samoa. Ate ia mo lisi, ngai atu lava I lisi masanga o iluma. Ia le tamwhai lava ina ia le ngata ina ia update ia le tātou atimu. Ia o le tūlanga ina ima ai ona whaamalia ina ia le paitau o le malama. Ia ma ia avatu ko ia le tūlanga o tātou lipoti. Se tūlanga e mapai ona whapengo fia ona manino ai matau. Ia o matua avea mo se tūlanga uru se avenga mawhai le tote le whainga tau na malama. Ia se lau matau tau whainga malo. Ia o le tūlanga na iai ia ai te lo fo ia o le whatu maua le se teimi lau le o le tātou tala noa I lungo le tātou Bluwave. E ho ne taimi tai atu ai le pulenga le tātou nanga le Bluwave, le BluTV. Ono le tūlanga fo I o le amana ia fo I o le whataua. Ia tātou te ngalue whatas. Ia tasi ale unga ma le whamoe ia o le tautua ino Samoa. Ia awala atu le tātou fo ngaluenga na whaapale nai tātou. Ia o le tātou taulongolongo ia ma sosani fo I nei avatu malama I tātou tangata I ngata o mātou Samoa nei. Ia o tātou tunu o no pia I fo I nā tunu I pafo. Ia ai o le tūlanga na iai, ia te loa, ia o le tātou pai mea whaatasi ngā lue whaatasi. Ia mo se lei, ia o le tātou nanga o le Bluwave TV. Ia mo le mai atu luma, sai malau a selau tō whaasiata. Ia malo whaaftai lo lua sase, lua whaaftai lo whionga Misa. Whionga le li polisili o le tātou Bluwave Samoa. Ia me se fo I o le tō whaia Vaai Nah Folasa. Tu sai foi o le tātou o vanoa, me se foi o le nei lao ia tātou te whasoa, ia ma whaailoa foi le anganga me ma le anganga fia. E tu sai foi o nei a vaenga wa ausia si tātou tau whaika vai. Ia, e mai kara ka malo sa vai ngā vipasi. E kuaia ai o mai lalo le wati.
io e tolo malia ia ai lava le pensingi aruai io ia nei meane ia wa tatou nau le televavi ia ai faisima mao le ala ai o le tu e fai venga fa tei fo ilo lo taimi fa tei le onanga ma fai fa le lo ofisa i te wo lo te wa tu se asia singa mantou ni usila ia a tatou wa pakiela ia le lo ofisa i nai i songi ia ai fa tei tele mo le tatou lo alo fa tele atu mo o lua lo fionga le lipole ai me se fo i le sui o le tatou BluTV fa sala lau ba ai na Folasa fa manuia le tua fa soi foi mo le fiafi ia ole na matou so te inga le na ma le pulenga le tatou Bluwave Samoa tatou atu tatou fa salonga fa business nei a foi mai ia fa tatou tala muli ma tau runga proclame Bluwave Ngalumoana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalumoana. Live and breathe Pacific. a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga e na o le Tasi lava le maketi te mo mia le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata i fua whatoanga, e maua fo i ia fee, ma isi me tau mafa mai le moana. E pea ona ufai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yasoi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata i lea, mo i la tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala mai Tasi Market. A wha fetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ya leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, i so si tu ai ngā sizes. Fa pe foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar fabule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe i le Tasi Market. E maua fo i ipu mo whaalawe in bulk i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o danga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo i le lātou o danga ua tā ua le money grant. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga i te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo Papakura i South Auckland. Can you be my wife? Malole no sai malole fa toa wa tatu ni si uyo le proklame ma tu ole aso le nei. Ia o le tanto so te inga male e fionga le minister le fetalinga ia le tinu po le fionga ia famuina wenso ialo. Ia so lulu pa vai so te Tasi peitai. O lo ala le tulanga le cabinet ama ia ona tili a fiole o le fionga i le minister i le lanto wa i si lanto fa lave maliu no winga la le ale fato wina i se tanto fe sota inga ma le fionga le minister o presidisi mala manuia ma se fo i o le unanga tau leipa ia ele uma il fia solo tanto tapa useli le langi a o le fena mo le tanto fe sota inga ma Samoa ia i le tulanga fo o na inisio me o tupu ia me se o mata upu la tele
le fa tulaga me so le toe fo yo Samoa yo na tulaga masani wa sa o le fitu atu ya o nga maulunga i le aso le dei talu mai ona fia ngai lan tau ma le lockdown ia le la sa reportia mai le tatou suyo le BluTV Samoa le to fa Vaai Nah Folasa ba inga fo o to ye Samoa i fe wa inga masani ma tulaga fa pena ia me se la va inga le market ma le tulaga ma ni swing o lo yai ia e nga fo ye te fa fonga ma e ma wai tulaga o lo tu pu yo tanto o tu no moli fa malo ma nga fa te tele ia ile to se sangi fa mwa lungo le tanto wa proclame ile afiafi ma le afiafi me se fo yo le aso ma le aso ma tu la so taiao ia fa wa tanto proclame fa wa ma fa tanto no ma le fionga ile minister fionga fa walo o lo fa au pe i New Zealand po au kilani ia wala fo ni sio fa nga malanga santu wai ai nga ma fa nga malo ia malanga siasi mai i New Zealand ni sio vaenga wa fo fa mo le nei vayaso mai se le onanga le tanto wa BluTV awone ngalo na siasi lungo le tanto website www.bluwavetv.com tato wa website le na ia te fio ia ina o milele mai faitau wa ile tele o tato news update pe ona tu inanto fo ilalo ile sia tato leina le na fa nga solo le tele o tato talo toto me o tupu sio tato tino o Samoa ia Samoa mana tu le te ya ele na le fiafi fa tai lau maftanga alo fatele tu mo to uma me se foi ia le uso ya fatata mati le lua male tautonga le nai mafuta mai na sini Australia ia te sisi ma le no falo ia me se foi o le tele wo ma pa anga mai la to uma lo mafuta mai America so se state o America mo le tolo fa anga familianga o proclame le vanga la fiafi Australia so se state o Australia fa pena fo ia tu moto le Pacifica ma America Samoa me se tato tuno i Samoa fa maria tu le fiafi le unanga la BluTV ia fa mangaro se mangalo le tautu mali Asiata Pio Vaoliko ma le tanto proclame le fiafi alofa tele mo oi soifua ma ia manuia